badudi ke ba naga ya Eswatini kgoeletšo ya bona ke go swana mmušo a go bewa batho ka batho ba nyaka gore go lokololwe maloko a mabedi a palamente ba qete Mabuza le Mthandeni Dube ba ba tlhwelego ba tšweletše pele ga kgorotsheko ba pharwa ka molato wa go eka mmušo. We have a big problem here. Vehicles are being set alight. They are burning the vehicles with people inside. The police are shooting them with live rounds. Ba bangwe ba ile ba gobala morago ga go thuntšhwa motšwasehlabelo yo o ile a kitimišetšwa bookelong. Ba bangwe ba latofatša maphodisa ka go šomiša dikolo tša nnete. Dikolo di sa tswaletšwe mola dithekisi di emišitšwe e le sešupo sa go thekga ditšhupetšo ba mmušo wa Eswatini ga se ba hwetšagale go ntšha sa mafahleng.